добушты жоқ дегенде қымбатырақ сатыш керек та. 10 000 сом, 20 000 сом. Натуре, братан, біз арзан сатып отқан тұрбайыз добушубузду. Сенде қанша эме бар? Общий туған тушкандарын қанша голос бар? Шайлоого шайланчы. Где-то 12 бар да? Сенде 12 болса, 12 бар. менде 5. 5ке 12 болса 17 бі? 17 голос. 20 000ден сатсақ, 10 голосың 200 000, ар жақта 340 000 болот экен. Эмне кылсак болот, братан? 340 000ге бияктан бир машина алып, арендага берип, бизнес кылсак кандай болот? Айына 40 000ден түшсө, 1,5 миңден берип туруп. 20 000ден бөлүшүп алабыз да? Кандай дейсиң? Жакшы бизнес турбайбы, андай болсо? Ошондой кылалы. Давай.